Үйгізге дәйгелік бағалы қараучылы. Барыбыз да білгеннен милletni millet etken аны тарихы, дini, тили, адет төресі ділі. Аланы сақлаған бір да қиынды. Алай таулы милletni халқы үшін жаңан отқа керерге артқа тұрмаған, кертіні айтырға қорқмаған чынтты жашлары да барды. Hurmetli жамауат, бізні бүгінгі беруібіз, аланы берені, біз өқтемленген Мызыланы Исмайылны үсінненді. Көп қиылықта көргенде, қиналғанды еткен, далай не болса да, жашау отымыны, Аллах ол жашау отымыңа қаты еткен болыр еді. Ол өчілмегенде, ол аннан, ол Азиядан башлап, кесі бер қайтып, өліп кеттен чіңе ері, ол бай жаңалай башқалағы да ол жарық өткелей тұрғанда. Аспирантураны бошап бері жүйшіқаннан сора, бірінші заманда Исмайыл Қабарты Малқар Қырал Илму Излем институтта ішлегенді. Ол анда археология секторында алабла бірге көп жерлеге шығып, археология излемле, әмді көп түрлі құрғалла, әске бұрыңы қабырланы қазып, аны ішінде болған ән қабырға бұрыңғы заманда адамла бірге сауытта салғандыла, бағалы затла, күміш, алтыне салғандыла, аланы жыл саллар не заманда сыралған бөрелі. Мұнда асыралған адамла бұл миллет білі кімге жуырақ бөрелі деген сұрулы шағыр еленіп, ол заманда бір қауым кітапта шығарғанды Исмайыл. Анда ол 1967 жылдан 1977 жылға дейішлейді Исмайыл. Sonra Зыбланы Исмайылға Всероссийское общество охраны памятников деген Қабарты Малқар бөліміне басшылығы деп, Аллай шақыру болады да, Исмайыл көп сағашт етмеге ләңі бойын салады. Алай кесіні археология излемлерін, тінтулеріні тоқтатмайды. Мызыланы өзден тұқымны ұлы атасы Чеге маузына дүгерден келгенді. Бұ тұқымнан көп белгілі адам шыққанды. Қарачай Малқар милletіне чынтты жашы Мызыланы Исмайыл да аладан береді. Ол ilmuda ömürde unutulmazlık ız koygandı. Alamat adam bolğanın da çertirge süyemi. Er kişilik, tüzlük, kertilik, taza yüreklik, bula barısı da anda barilli. İsmail milletine ilmuğa da enttada ullu hayır keltirligine men işeksizim. Jarsuğa dünyadan zamansız ketkendi dep жазганды. Карачай Черкес Республиканы ilmusunu sıylı kulluqçusu professor Лайпалланы Қази. Har halkına tarihi, ötken yolu, istoriyası ana dilinde, tavruqlarında, jomaklarında, haparlarında, halkın ağzında saklanıp geledi. Anı blokunu alıp qarasak da halkımızını, milletimizni, tarihi bek teren zamanlardan kelgenin anılarga kıyın tüyüldü. İlmu canı bula halkımızını tarixin tintu İsmail'dan başlanğanda derge bolluqdu. Anı jaratqalla jaratmağalla da bolurla. Alay kim qalay dese de biz de bir zatını köre bile kelgen biz ürünü o zattan kertisi bile de halkımızını millet tarixin ilmu janı bula teren tintken İsmail bolğandı. Bundan arasında Allah köp adamlarını, köp alimlerini versin. Bir de o harzatını da İsmail ete almay ketken zatlarını da ahırına jettirip tıngıl eterçen. Harzatını tinte kelip, ayta kelip, sonra bir zat çıktap gelişkenin, bulayını bulay etse o tap tüyülmüt, bulay aytılsa degende, ol tavruqta aytıladı. Hıçuğun görünüktü halkka da, okuvallağa nege de, alay ilmu janı bula, kişi çurum tapmasça boluğa gerekti. Harzatını da terin, ilmu janı bula belgilep koyarga gerekti. Biz başkalaça ötürükçü olmazga gerek biz. Bizning harzatımız da şarttı belgiliydi. İlmu jolunda bardarga gerek bizde. Sakat bolup dur vallahi 4 salları da igi işlep harzatga da kollarından kelip harzatında maşina bula zatla jortup aylanıp
Eterge kollarından gelip durgan adamla etmegen zatlarını etiydi. Jol vermeyildi, kertisini aytarga kerekti. On taptırmeyildi. Anı zatını okup, ol bulay jazat bulay aytat degende ottan kölük giyip, davulaşıp, çamlanıp, arı beri жазып, koymeyildi. Tıngılı işin bardırga alay olanı apçıtmayıldı, nek degende bekteren bilimliydi. 1988 жылда Мызыланы Исмаил көп жылланы içinde izlemle bardırıp, aladan etken oyumların ullu ilmu işletip, Karaçay Malkar milletini 13-18 ömürlede tarihini, madaniyatını üsü bilen doktor atın korular dissertasiya jazadı. Korulау Yerevan şaharda Elmula Akademiyаны Arxeologiya hem Etnografiya institutunda bolluğu edi. Alay İsmail'ni dissertasiyasını ızıbla arı başka kağıtta jetedi. Anda Mızılanı İsmail milletçidi, pantürkisti dep жазыlaydı. Dissertasiya kengeşni başçıları аңа da karamay, İsmail'a tыңlarga hazır bola turgallay, ol kesi, men biyik atla üçün uğay, halkım üçün işleymi, halka meni başka koşumçuluklarım bolmasala da tanıyıp dep dissertasiya işin artqa aladı. Mızılanı İsmail bek zaki tarixçılarımızdan biri bolğandı bizni. Taul halkı içinde köp kitaplar жазғанды. Ol көтірген проблема ala бүгінде bizni halkımızın istoriyasında, kültürasında ulu mağanası vardı. Cennetli olsa zamansız ketkendi. Yaşagan zamanında biz onu bağasını biçe almağamız, göre almağamız. Ne yübeleyi etilmedi, artık aytılmağallay tas bolup ketkençe, ne suda batkança alay bolup kaldı. Biz alay bolga kerek deyimiz. Tavlu halkı içinde Allah adamlar köp tüydür. Bu saatte bugün gederi anıça Allah bizde tarihçi historik yoktu. Anı bilimi, köz karamı begeman kengi dalay. Kışçığı bana keledi. İrem. Kandidat ki men omlazabat etirim. Ne kayır barasa? Filologiyada. Ben aytam, filologiya barmaysan. Atаңа dünya bula bir arkivi var. Ol başka adamların kollarına düşsün. Ben aytkanı historiyalar var deyim. Historiya bulanı ötet. Monografiyalarda kesin pristloviya жазған ben onu. Statiya publikasada boluşkan mı? Konferensiyaga demetip. Sonra dissertasiyanın kandidatskini boşagan oturur. Köp ozmağıllay 2 monografiyanda çıkarıp doktorski dissertasiya. Bunda absürt etemiz. Biyagıla üstüne ilinelle. Men seyir eteme. Biz gitçi halk. Allah bir aytamada zarlık. Ol meni Allah'ımı ötüp ketетtim. Niyet тазалық болға керектір. У моего отца достаточно много трудов. В основном они касаются, конечно, истории этногенеза балкарского народа, культура, материальная культура. Первые его работы были связаны Meni atamı bek köp işi bardı. Ala aslamında Tavlu milletini kuralığını, tarixini üsünlendili. İlmi karamı anı bek uluydu. Anı sebebinden arttan artqa işleri, tilini, madaniyatını üsünlende barili. То есть у него достаточно широкий был круг интересов научных. И его труды, безусловно, затрагивают самые различные стороны истории и культуры балкарцев. По большому счету и статьи, и его книги, они все пропитаны его вообще любовью. Bizning tilimiz jibla kelgan tilda Türk tilini en ertegi tilleri. Kıpçak tilde tüyüdü bizim tilimiz. Kıpçakla yo bula söyleşirdi. Yok değil, yol değil,
yıl değil. Kumukulaça. Ha. Kumukula saklanılan tilleri. Kumukulaça da Kırım Tatarlaça. Biz yok deybiz, jıl deybiz, zavuk deybiz. Ma alayla cayıkla itilin ortasında alayda orun alıp tebreğini bütün Türk milletlerini kulturalar. Alaydan Altay'a da jayılarlar, alaydan da Kafkas'a da jayılarlar. Şimal Kafkas'a. Ma o jayılgan zamanlarda bıllımda ol ne zamanda bolgan? Ol bu saattan aytıp tebresek 6000 yılga juğuk zaman bolgandı. 6000 yıl 600 yıl 6000 yıl gara zamanlarda jayılıp tebregendiler bizni Türk milletli ata babalarımız. O Türk milletli ata babalarla Kafkas tilli milletle birge koşulup 6000 yıl bundan alga koşulup tebregendiler. Ma o zamandan tebregendi bizni kuralış tarihimiz. Но говорить о своем отце как об ученом, конечно, очень сложно. Потому что здесь во мне переплетаются самые разные чувства, когда я об этом говорю. Но если стараться быть максимально объективной, все же я хочу отметить, что это человек был, у которого невероятно широкий был кругозор. И его работы, они были построены максимально на точном изучении археологических данных, этнографических данных, языковых данных. То есть он старался свести все вместе, чтобы построить какую-то общую логическую структуру. И на сегодняшний день у него, безусловно, есть последователи. Вместе с последователями есть и оппоненты, которые не принимают его теорию. Но главным, наверное, отличительным таким моментом, главной отличительной чертой всех его научных трудов, это скрупулезное, и очень тонкое, очень бережное отношение к данным, вот архивным данным, археологическим данным. То есть он умел как-то очень тонко свести все вместе, очень деликатно работал с источниками. И это огромный плюс, и это то, чему, вот, я считаю, вообще нужно учиться у него многим современным ученым. Конечно, среди балкарских, карачаевских ученых есть люди талантливые, которые занимают определенную нишу в науке, которые находят для себя какие-то интересные моменты в истории. Маңа мызыланы Исмаилны үсіннен айтқан бек қиынды. Ол құруда алим болып қалса, тынчырақ сөйлешірін. Көп ішлерінде мені атам жаза еді. Бұ мені көз қарамымды, мені ойымымды. Түз бұлайды деп айтмайма, тентейік, көрейік деп даулашқа чақыра еді. Керті түз затны табайық дей. Ол бізге еткен насихатта әм бірінші адам атны тас етмезге, түзлікні жолында барырға. Исмаилны игі сөз басағын сала, мен бек өктемленеме. Аны қызы болғаным мені қуанчымды. Насколько эта система адекватна, насколько она отражает вот ту реальность прошлого, которая была, это уже другой вопрос. И я хочу напомнить, вот, что он в своих работах очень часто подчеркивал, что он предполагает, что это его видение, но оно может быть ошибочным. И он всегда призывал к спору. Он говорил о том, что именно в научном споре рождается истина. Вот если к его работам подходить с этой, его точки зрения, то, я думаю, у нас есть большие перспективы в том, чтобы в конце концов узнать и наши корни, узнать, кто мы, откуда мы. То есть вот всю нашу вот историю мы могли бы, наверное, уточнить, узнать, познать, если бы подходить вот с таких же позиций, с каких подходил к истории Исмаил Мезиев. Его наказ был такой по жизни, чтобы мы были настоящими людьми, чтобы мы были честны во всем. И это, конечно, и на науку распространялось в том числе. То есть какие-то общечеловеческие вещи, вот доброта, искренность, честность, вот в этом заключалось его желание видеть в нас. А относительно науки, если делаешь, то делай добросовестно. Или не делай вообще. Гордость.
Это единственное чувство, наверное, которое переполняет, когда вот я вижу, например, когда его вспоминают добрым словом, когда его работы цитируют, когда я вижу, что память о нем в народе жива, то, безусловно, я горда тем, что я его дочь. Он говорил одну вещь, что я работаю не для титулов, не для званий, я работаю для народа. И вот этим все сказано. Мызыланы Исмаилны шуйоқу Москва шахарда аспирантурада оқуғанда аны бла қоншы отоулада жашаған. Тарих илмуланы докторы, ранны археология антропология институтуны баш илму işçisi Сулай Агиви Васильевич Исмаилны үсіннен бұлай жазады. 1966 жылда Абхазияда абхазлылабла грузиллилені араларында даулаш башланады. Хапар айта барғанда мен грузилли болғаным себеплі, абхазлы жашла мені ортаға аладыла. Алая Исмаил мені жаллы болып. Siz ne хапар айтасыз? Siz ne uğay meni milletimi köçürgendili Азия түзлеріне Кремльде олтурған эки грузилли кырылығыз деп тамырларыбызны өз жерибизден айырып. Мен жашағамма түш жерде ачтан өле, siz уғай. Мен қалғамма атасыз да, анасыз да саби үйде атылып. Сора энди мен Сталин біле Берия üçün Гивини үсінеми чабарға керекме? İsmail har zamanda da kertini aytxandı. Birsileden de anı izlegенді. Men ol adamны tanıganım bula bek öktemlenemi. Карачайла бла малкарлыла аны унтурук түйілділі. Эмді жаш төлі işinandan arı bardırır деп ышанама. Историкке, Мызылан Исмаила историк еді, археолог еді. Жаланда пахмудан sonra da kişilik de керекті. Кертін айтырға не заманда да кішілік керек болғанды. Мызылан Исмаилны пахмусы да бар еді, кішілігі де бар еді. Biz bu yerlerde erteden beri yaşamayan halk bolsak, biz de birilerinin tillerinden aldığı yüz. Ol suğlan adlarındansa bir su kalmay bari da ullu suğlanı. Ne bileyim bir şavdan zat kalmasa bir ullu suğunu atı yoktu, bizim tilimizde anlaşmağın. Oluğay başka milletli okuna bizim tilimizden alıp durarlar sulanatların söylüşü terk su deyibiz de biz. Terk de başkalaytallar, dügerlaytallar, kabartılaytallar, terk su deyip. Anı terk deyip bizim suğumuz boğan çertmegelliğine gençlerin tillerine vurga küreşerler, alay andan ne mağana. Ol amalsızın işiydi. Ondan sonra da bu saatte Yekaterina Gradskaya deyip станица vardı. Прохладнаны ötkürlüğüne. Alaylarda bütün bu 5 su birge koşulan yer vardı. Alağa İngilizli joluvçu okuna 17. ömürde bulaylara jürüp joluvçu olup aylangan zamanında okuna ol yazarı. O sular tübeşken yer, o sular birbirine koşulan yerge 5 tamak deydiler. Deydi de sonra anı skopkala alat da o 5 tamak degenin mağanasını da çertet kesi İngilizli joluvçu. Sonra anım ben aytsama açulanı eterli. Bari kız da İngilizce davlaşacağız. Men annesini demeterek mi? Mol 20 жылдың içinde kıyın operasiya etіліп тұрғанларга bek kıyınalıydı. Alay nence kere barsan da üyüne bir zamanda men bir kere de anı tarıgıp eşitmeyim mi? Bulay kıyınalam, alay kıyınalam, alay bir kere de aytmagandı. Ne zamanda da bulay barsan şargallay, uşaq eterge hazır boğallay, alay turupçadı. 59. жылда mında konferensiya boğanda anda bulay bir aşık buşuk bulay boğur dep biz aytılıp ketkenli. Ol da bek ters edi. Nek degende tıngılı hazırlangan anda kişi жоқ edi. Ol anda söyleşken adamlardan. Konferensiyanın rezolütsiyası bulay dep aytıp ketkende
арта тінтіліп тебірегенде бар да теріс болып шыққанды. Жалан да анда түз жолыны сайлаған бір адам бар еді. Ола белгілі алеміміз Алиляны Умар Баблашевич болғанды. Ол айтқанды, біздің ата бабаларымыз аланлалла түрк миллетлі халық болғанды, ол зат деп алай айтқанды. Заман бара барғанда ол керті болғаны açık көрінгенді. Нек дегенде дүния бұлай жүзле біле саналған, аллай бір шартыла табылғаныла. Беялға о затыны айтып тебірегелі Қарачайны әлімлері болғаныла. Мызылан Исмайыл аладан жашырақ еді, ол ішке аладан кешірек қошылған еді. Алай қошылғануа, алай тыңылы іш біле қошылған еді, аты да белгілі болып қалған еттер көқіна, айтқанында кімі теріске, кімі түзге санаса да, тінтіліп тебірегенді, не білейм, журналлада, Москвада затта көп, аны сүннен, ол кітабыны сүннен көп зат жазылғанды, асламысы теріслеп. Кітабын аты 84-ші жылда шыққан еді, кітабын аты «Шаги к истокам истории Центрального Кавказа» деп алайды. Бек көп ұлы дауыр-дуыр болған еді о заманда. Алай кітап шыққаны, бек ұлы мағанасы бар, ол кітаптың шыққаны. Нек дегенде 4-5 жанынан қарап, ол проблемаға. Мызылан Исмайыл жол ашқанды, Маблай барға керекті деп. Исмайыл har заманда да, мен айтқан бар да түзді, башқалай айтқан бар да терісті деп алай сұнмау үшеді бір заманда. Алай айтучеді. Мен терс есем, қалайда не затыны терс айтқанма. Көгіс-түгіс о заманда бойным қылдайыншке. Алай түйлесева мен түзесем қау дегіз. Ай-хай аныбла даулашқалла алай сүймейлді. Нек дегенде терслігін ашықлай алмейлді. Анда-мында бір терс затшық, бір уақ затшықланы табып, алаға әленерге күрешіп, жүрегін көп қинағандылар. Заман бара барғанда Исмайылның түздігі де ашық болғанды. Қабарты Малқар Республиканы сыйлы врачы Құдайланы Керима Исмайылны үсіннен бұлай айтайд. Исмайыл аварияға түшкенді, алайға бірінші жеткелледен бірі менім. Ол кесіне түшкен қияуны аңлаған ед. Алай аны көзлерінде өлімнен қорқу бір заманда да есленмегенді. Ол сағатта да үйіріні үсіннен сағыш етті, сәбиле барығызға да аманаттыла деген еді. Үйіріне ва ол түзілікні, адамлықны белгісі болғалай қалғанды. Дети его очень любили. Я даже другой раз обижалась, говорила, что они тебя любят больше, чем меня. Вот. Но настолько вот было почтительное уважение к отцу. Вот вы просто не представляете. Вот они заходили в дом, у дверей, они сразу напрягались, потому что у нас же всегда люди. И они всегда, кто? И вот они стоят в дверях, чтобы он их увидел. Если он им даст знак, они войдут. Если он посмотрел и продолжает, значит, они разворачивались и уходили. Вот настолько вот было вот такое, уважение, почитание, что ли, его. То, что сказал папа, это сказал папа. Конечно, и родственников он очень любил. Он старался всем чем-то помочь. Вот, всех оберегал. Он всегда говорил, я за всех отболел. Вот пускай только никто не болеет, пускай будут все живы, здоровы. Вот он, не знаю, мы даже когда сюда переехали жить, наши соседи все говорили, боже мой, до нас наши семьи не жалели столько, сколько, говорит, он нас жалеет. Вот он видит, там через забор идет соседка, он ее зовет, иди, бросай свою работу, иди чай будем пить. Вот чтобы она только отдохнула. Даже вот мы приехали, не знаю, то, что свои шли, вот балкарцы, с ним поздороваться, познакомиться, это одно. Все вот, кто узнал, что мы приехали, знали, кто. Вообще народ очень дружелюбно как-то вот воспринял наш переезд сюда. А мы-то переехали сюда из-за него.
Сабиле аны бек сүйелли. Бирде мен ойнап, була сени менен бек нек сүйедиле деучү едим. Ала аңа берген сыйны мен айталлык түйүлме. Үйгө кире келип адамланы көрселе, аталарына карап, карамындан аңлап коя элли. Алайтын өтөргө жараймыды, огосе угаймы. Bizne үй har zamanda da konaktan tolu bolgandı. İsmail жуукланы да бек сүйе еді. Kimge қалай болушайым дегенлей, мен барығыз үшін де ауруғанма, бір киши де аурумасын, har kim сау саламат турсун деп айтучу еді. Biz beri köçkende, körürge kuru taulla uğay, bitti o xaparыбызны eştkelle kelelli. Бұлайға да аны üçün kelgenek, kvartirde түшүрүп mindirip turgan kıyın еді. Жер үсінде жашайық деп. Алай көп турмады. Ну, он на добро получал добро. Ну, а то, что было, это только связано вот с его работой. А так, друзья и до сих пор его вспоминают, помнят. Вот, многие тоже уже ушли из жизни. Так. А он был доволен своей работой, своими трудами, своими книгами, собой вообще? Он всегда занимался самоедством. Он постоянно что-то искал, что-то... Но нет, он не был доволен собой. Он всегда чего-то хотел большего, стремился к большему. Вот, и поэтому сказать, что вот он, да, вот я вот, нет. Этого в нем не было такого. Он очень бережно относился к семье, очень бережно. Помимо книг он о своем народе что говорил? Просто в беседе. И жалел, что пришлось столько вынести народу. Вот. Ну, а так как-то вот хвалить там или ругать, нет, этого не было. Вот он был этим народом, он жил этим и работал для народа, приносил пользу народу, как он считал. Он говорил, меня потомки поймут. Это он всегда говорил. То, что я делаю для потомков. И так он не ждал такого признания, чтобы его возносили при жизни. Он говорит, меня потом поймут. Bu berüünü eterden alğa Mızılanı İsmail'ni üsünden aytırların izlep, 20'dan artıq adamға söyleşkenmi. Alay körgenigizçe razılıkların жаңыз da berüdegile bergendili. Men kuru da bir zatxa seyir etemi. Kesi zamanında Mızılanı İsmail bilekli getip, жашау жолға süyegelli бүгүллükte anı kıyının қалай umtuqandılı? Mızılan İsmail'ni tanımagan kim vardı? Milletin kesin men tauluma dep, men Malkar adamıma, Karaçay Malkar milletini adamıma dep, kesin ol tizimege satırga salgan adamda Mızılanı İsmail'ni aytqılık tarixçı bizni tanımagan bir adamda bolmaz. Har adam da har millet de kimni ata babası kim bolganın bilgeniçe tarixin qaydan çıqqanın, qaysı xalqta yaşaganın, qalay xalqta yaşaganın bilirge de etine de bilirge de borçtu. İsmail bizni xalqыбызны ömürlük suratın işlerge ketken zamanlarını şıyaklanıp kazıp ol ketken zamanlarını inci jauhar baylığın beri çıkarıp bugünkü tölüge körgüstüp köremsiz siz kallay halk egiz, kallay adetigiz töregiz, kallay kol hunerigiz ustalığız bolgan milletsiz dep kesi bizni tanıtırga dep jaratılgan allay bir can edi. Kitabın çıkarmagallay kitap basmada suratlarını da ajaştırıp, kitabını da ajaştırıp çıkarmay alay bolganda bir meni tavda bir statya yazıp çıkarmaz mıyım? Degen zamanda men bunu bizning allay amalımız var edi, ustafga köre, nege köre, orusçada, Karaçay Malkar tilde de basmalarga ol zamanda men ritkellegeni onu bula jiyip İsmail'ni kitabın okuganımızdan sonra tollay çıkarganma. Men bunu çıkarsam meni de işimmen çıkarlıkların beyi gibi bileyim. Alay olmayınca
мақтау майдалча болдық еді. Сау болсылы ол мақтауны майдалын да өшініме таққан еді. Ана айтқаным бір заттан не чөлесең түзлігіңі білейсің, кертілігіңі білейсің, бір заттан бұйғырға ары бері жарамайды. Тарихты не де кесің бай терге күрешірге жарамайды. Кесің ұлы терен халқы терге күрешірге жарамайды. А біздің халқымызда терелік та, жалан да біз ол болған затын айталсақ, аннан ұлы байлық, аннан ұлы теренлік болық түйілді. Исмаил кесі өмірінде ана айтқалай тұрғанды. Шымал Кавказда болмаған чолдық тарихчылерден біріді. Бұл бек сейірлік адам болғанды. Бізді тегебіз, нөгерібіз, алай бізден айырма. Мен анчу айтам, бізден айырма сайлама адамлары бізден бірі болғанды студент заманынан башлап. Біз университетте бір кезуді оқыған. Тұрғанда бір отоз еткенбіз общежитте. Кесіні сайлаған жолын, тарихны сайлағанды ол. Боштан сайламағанын көгістіру қолға бірінші курстан оқуны алады да. Kesi bizim milletimizin üstünden bir zat görüştürüp, bir zatını eski düşürdük. Bir zatını aytırık zat bolup, barında jıyıp başlagan edi. Ana alay okuğanını körüp, dünyaya ata aytılgan arkeolog, historia ilmuların doktoru, arkeologiya institutunu rektoru Lavrov bunu kesini ekspedisiyasına alıp başlaydı. Yıl jarımını 2 yılın içinde kandidat disertasiyasında boşaydı. Objeyi baylananları, tüm materyalları jaraydılar. Az da köp de bildirgen bolup halk jırlarını bilgen etiydi gönlünden bu. Alamat jırlagan da etiydi halk jırlarını. Ma bilim desen, pahmu desen alay boladı. Ol tarixçi bolup turganlay literaturaga bir türlü jeti jagı bolmay turganlay da halk jırlarını bilgen etiydi, köp nazmularını biliydi. Yazıçılarını yaşav jollarına deri işte bilip ala bari da anga hayır keltirliklerin bile boluydu bayam o zaman da ol. Biz men kesim ma ol yaşını alay işlegenini işlegen de etip alay küreşken de etip okunda da alay yetişken de kalay borur, kalay ite borur dep anga bek seyret duracağım. Tavlu milletini üstünden kayda ne aytılsa da ne de bizdeki bolup kesilerine atarga sügen Allah жерде de bolgandılar, dügerde de bolgandılar, mında da bolgandılar Allah işli Allah'a bek katı süyelüçedi. Bizim tarihimizni, kesibimizni tarihimiz, tazalay kesibimizni kolumuzda, kesibimizni yürütüp eteriç. Bir zattan artık durmagan, suymegendilerini köple suymegendiler. Ana alay etken, o suymegenlerine karamaydı. Ötürükke, tarihte ötürükke, yol vermezge bek sağ edi ol adam. Men tarixçı tüyülme, alay taulu milletini bir adamımı. İşlegen adamına işin tintkeni bir da tinçti. Alay anı ızıbla barırga bazıngallanı sanıva bek azdı. Mızılanı İsmail'ni jolu kıyın mıhıtlı edi. Bolsa da ol tutkan işinden bir zamanda da artha durmagandı. İzlegenin da tapkandı. Bizni esi bizde va millet adamı bolgallay kalgandı. Anı bula bağalı karayuçula bizne bugününü beriyu biz boşaladı. Allah bizni milletten İsmail Çacaşlanı kızganmasın, sağ kalığız.